안녕하세요. 아무르멘디. Тывадан рака чораш кижи жүнү чоктап сакты бер деп ындыг бидең. Улуу хоорайларга азы өскө журтка чуртап тургаш кижи мында сайзыраңгай инфраструктура эптиг пайдаларга öğrenip кар. Же оруктары тыкайки автобус транспорт эки хоора ишинде айыл халап чок пайдал дейин жекти. Ажылдабы шаан журтап тургаш, он тыштаныр үйеде паза ай дедер парк болур, черлер көбей, он тыка эптиг ылдыргылык паан. Же кафе, рестораннар да орайга дейір ажылдар бор, он садыглар база орайга дейір ажылдар. Он харын кандык да чүлер да апаран. Анжалса да мындык хоорайга азы таш джунглиге дейірбе, каменный джунгли. Хоорайга чуртап тургаш кижи тыванын телгемнерин сакты бер, тайга сынны тагларны сакты бер. Тайга сынга ховуга агарлап, ол хосту телгем минишкинни кижи сакты бер, чоктай бер маңа. Кореянын тебискери пичи кижилер саны көбей болгаш, мында кижи тегбейин ындыг тайга аргалар чок, квадрат метр бүрүзүн кижи холу деген деп болур. Каяда чеде берге кижинин изи бар, кижи холун тескен, ону 2 ылдыр кылыкпаан. Кайда да аргаже да агарлап кире берге, ында оруктарны анда клаштар оруктарны кылыкпаан. Демдеглик паан кезектер бар, онда радиону най этирик паан дейш. Ды боптырар алдалазы биле. Писте ускаш кижи пут пазып көрбейин, азы ынды кижи най ховар жедип турар, ынды черлик лайн, ынды дики. Ынды тайгалар, ынды черлер чок боор Кореяда. Он чем талазы биле дер болса, Кореянын чеми чагай деп бодардыр мен, меңе болса чатыка чагайдыр. Он жангаш тыва чемни сактып тур мен, ту изихан жискеп турар, азы тыва эт жискеп турар деген ышкашынды минишкинер чок боор колдуунда. Мында киргиз рестораннар бар болгаш, тыка конжу эт жискей берген болса, он барып кужурну эди бар. Он пистер болса, Koreylернин этчири ышкаш. Жан öğrenip кан биз. Koreйлер болса этти салат биле чир, кимчи салат деш, закускалар биле чир. Ана этти подун чибес. Биз базан жан öğrenip кан журдубуз, эскерип турарыска. Тыва чемнерден канды чемнерни сактып чизкей бер дер болса, ак сүт, сүттен кылган чемнерни курут, аржы, он чөкпек, пыштак дейш, кадык, тыва далган дей. Хан колдуунда хан ол жемнерни далган дара болгаш сүттен кылган жемнерни жискей бер дермен жамдыкта. Он культура талазы биле болса, концерттер, шии, театр дейін жектик. Ынды черлер жекиже парыскай бер, тыва, шын тыва, шии, тыва, концерт дейін. Чамдык улус болса таныскаш, тыва ырылар, тыва популярный ырылар тыка тыңнар бор. Мен тыңнап шыдабас сордум. Кижи там муңгара но тыва популярный ырылар тыңнаш. Харнана мен худа подалым дейін. Тыңнар тыва бөлүктерден дер болса, хөмей бит,
Тыва национал оркестр хүнхүртүү деш ындык музыка тыңнарымга аянны жорду. Тыва үндезин Тыва национал фольклорный ындык ыраларга нак жордум. Чогум болду эрге ана мен худа подолумдур. Тыва эстрадный ырларны, азы тыва популярный ырларны пагайдеп чогала ойндурмен ана мен худа саналым худа предпочтение. Худа санал подолумдур. Он ана бо нитилелишинге жуктарга болса Корейлер эвлең элдик тыка эки инжангаш кижи бодун тыканды өске кижи кылдыр база подабас. Харнам желе өске журтта өске кижи боор ам жалса да кады ажылдарга да эки жорду. Он бир чоктай бир түйүлүм болса солун ужразылгалар, тегиндик солун чугаалар, жежеп оңмунунда болса сүбедежи өңүктер биле ужражып, өредик сайгаржып турган биз, сары шажынны сайгаржып турган. Чогум мында Кореяда база элен хөйтыбалар журтап турар, оларының биле ажыл агыяй биле ужрашкашсың тыва дылгырынга чугаалашып хөре жерге солун аянны боор. Маңа чайын агар, болса да шык апар, паняда ышкаш, шык тозан чүсху жедевер, шыгы жангаш тыванын курга агарын дамдыкта сакты бер, ол иеде сакты бер. Он бир жүйүл болса, байырлалдарны көбей кижилер биле, төрелдер биле, үгүле биле, уткуурун, темдеглерин сакты бер кижи. Маңа аракка журтап турда байырлалдар ана ындык хүнүнден ылгал жок апар. Же чажыл ден болса, ана ындык хүнүн ана ши узурлап, торт сады бар, мандарин сады бар, ындык байырлал атмосферасы, ындык оңмунунда ышкаш, антыкандык өрүнжүк байырлалсы кындыгы минешкинер чок боор. И шагааны су болса тывага эттерери солун боор же сактып берге. Жангаш бо бидеңни көргениңер дешчетирдим. Ужырашкы же байырлык. Аньон.